Kita lanjut lagi di acara adat pemakaman Puang Albertus Joding di Lempungan Bungin, Makali Utara. Hari ini acara melawalang, jadi ada prosesi melawalang hari ini. Ini lokasinya mantap. Melong lu lokasi. Sama lapangan teh, tongkonan paling top. Halamannya luas. Kita mau foto-foto dulu. Aspen dulu pindah tuh piau. Kan. Ayo sih. Persiapan melawalang. Halo guys. Sangatlah TV. Oh, bisa. Halo. Cewek-cewek. Ini ada Pak Intan. Selalu siap. Halo. Sangatlah TV. Oh, Sangatlah TV. Sangat lagi. Misalnya, yo may ano, ako marasakan po. MMTV. Iya. Iya. Yuk. Yan nandoon ha. Ayo, tayo. Lah.
nanti di Sanggala TV. Halo. Oh, bida po. Tapi ano na parang siya. Dapat ada kan nikam na so. Kadang-kadang may tuyan mo. Paano? Ito na sini pa. Kurang ajar mo ya. Yapi yung kasi yung to ano ko kamang ngiti. Ada lain-lain kamera ini, kenapa begini? Panci orang lah. Mantap. Ay, kita cari ke monster ya. Cuma ada cucu nenek sana. Halo. Halo, adek. Nanti dari Sanggala TV. Anak-anak naik mani dah dua. Kalau sok dewa 1,5. 1,5. Lekar udah dikira penina. Anak-anak sok dua di 1,5. Jadi jangan putus tau. Iya, dua aku nak kidan nak. Nenek itu ada di kampung betul. Ada nampona. Ya. Kan bre. Ano ba dito ulit ko kanay pension para. Ay, malam. Satu, dua, tiga. Cepat sudah ke sana. Oh ya, sekalian. Oh ya, boleh, boleh. Oke, baik. Naik kemudian. Pilih kamera baik. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tahan HP ku pita, Be. Ya. Yang posting nanti di Sanggala TV. Oke ya. Oke, baik. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Oke deh. Terima kasih. Yuk, sama. Kayaknya lain-lain kamera live ini guys. Kita login ulang ya. Lain-lain kameranya. Oke, sebentar kita lanjut.